Hürmetli bugünkü bizning kengashmada qatnashuvchilar, bizning qaysidir sabablar bilan sentyabr oyi natijalarini qarov uzoqroq suzildi, lekin endi bilib turasiz, biz hali Toshkentda o'tkazmay qolmadik. 24-farmoni analiz yasamay qolmadik. Shunga ko'ra so'ng'olatib bo'lsa-da 24-farmoni biz sizlar bilan bugun qarab ketamiz. Endi afsonaga odatiy respublikada rayonda da shunga ko'ra endi biz ana shu formatda, bu keys formatida o'tkazgan bo'ldik. Hatta bu endi bizning uchun yangilikdir, sizlarning ko'nglingiz mana o'rganib kelasiz endi. Shunga ko'ra uzoqqa so'zmaycha shu bilan boshlaymiz. Rayhanda Hayırlı gün barınızda. 2020 yılın 1 oktyabrına rayonda şahsi hocalıklarda mügözlü elektrik sonu 12.229'una teşkil edip %2%'a ortkan bulup dura. Şulardan sıyırlar 4.721, bu 58 başka ortkan %1%'a, soruklar sonuna kemigen bulup dura. 97%'a teskari dinamika hem ortlar indi bizning daimi ravishda ortuda. Bugünkü günden 566 ot teşkilte %11%'a ortkan bulup dura. Şahsi hocalıklardagi mügözlü elektrik sonu inkop arttırışı alıcılıklar bulup bizning traditsion ravishda Keskeyde 74'a ortkan bulup dura, %20%'a. Şolay bizning Kirovda, Oktanışda, Etes, Oktanışbaş, Oyaş toktalaşık jerliklari inkop sonda arttırışlar bulup dura. Endi kemetuşiler bizning Yomalı, Elim hem Akku jerliklerinde 10 hem ondan ko'proq songa kemetken bulup duralar. Umumen olganda endi 199 başka ortkan bulup dura. Bir oylık kesimde qaraganda bizning eng ko'pi Sho'raqayda, Usida, Sho'lmanarat hem Sefer jerliklerinde ortkan bulup dura. Ondan ko'proq hem endi kemetken jerlikler bizning 4 jerlikte 2'den 5'e kadar kemetken bulup dura. Eski Kurmaş, Akkuz, Keskey, yukarı Yaxşı jerlikleri. Umumen olganda baribir endi %12 başka ortkan bulup dura. Sıyırlar sonuna kelgende bizning eng ko'p orttırışı bulup Keskeyde 24 başka, Oyışda 22 Etes, Kirov hem Boğada jerliklerinde ondan ko'proq orttırgan bulup duralar. Endi kemetuşiler Oyman bizning 20'ge kemetken bulup dura. Sefer, Eski Kurmaş, Poşu jerliklerinde şolay ondan ko'proqqa kemetken bulup duralar. Umumen olganda o'tgan yilga qarata 58 başka ortkan bulup dura. Bir oylık kesimde qaraganda bizning eng ko'pi Sefer'de sıyır sonu ortkan bulup dura. 15'ge ortkan Sho'lmanaratda, 10'ga Etes hem Kujaka jerliklerinde 4 hamandan ko'proqqa ortkan bulup dura. Şolay 4 jerliktegine kemigen bulup dura. Bizning endi ko'proq 3'ten 6'ga kadar Oktanışbaş hem Eski Kurmaş jerliklerinde ortkan. Bir ayda endi 36 başka ortkan. Bu da noşar tugul deb aytilgan. Soruk gece sonuna kelgende bizning endi 15.965 son teşkil etdi. Bu kemiuga endi bizning orttirgan jerlikler bulup tablitsada ko'rasiz. Bizning endi eng ko'pi o'tgan yilga qarata Sho'raqay, Oktanış, Elim, Oyman jerliklerinde menda endi mügözlü elektrik kemesede soruk gece sonu ortkan bulup dura. Endi kemetken jerlikler Eski Kurmaş, Poşu, Boğada, Akkuz, Etes jerliklerinde bizning endi ko'pga kemegen bulup dura. Oyışda şolay otlarga kelgende bizning endi 57 %11%'a oңай dinamika bere. Dedim, eng ko'p son bizning Kujaka jerliginde teşkil etdi. Endi o'tgan yilga qarata orttırgan jerlikler bulup, Oktanışda bizning 8'den 19'ga ortkan bulup dura. Meselede Yomalı, Poşu, Tilekey jerliklerinde şolay ortkan bulup dura. Bizning endi birgina jerlikte de kemetken jerlikler yok. Şahsi hocalıklarda sotilgan sütke kelgende bizning yıl başından 1090 tonnaga ortiq, bu %12% teşkil etdi. Bir oyga qarata endi %6 центнерга ortiqroq.
Bu da %9% оңай динамика бирә. Ел башыннан сатылган сөт безнең 99,644 центнер тәшкил итә. Иң күп инде безнең аешта Түкедә, Байсар, Кәскәй, Актанышбаш, Ойман, Күжәкә, Богады җирлекләре 125%-тан югары уңай динамика бирә. Инде кимиткән җирлекләр безнең Суксу, Ямалы җирлекләре, Аккүз, Шуракай, Әлем һәм Тәләкәй җирлекләре булып тора. Сентябрь аенда сатылган сөткә килгәндә безнең иң күбе узган елга карата Аеш, Байсар, Усы, Актанышбаш, Күжәкә, Актаныш, Киров, Куча, Богады җирлекләре әтә җирлеге булып тора. Инде кимиткәннәре безнең күрәсез Ямалы, Тәләкәй, Скакурмаш, Кәскәй, Аккүз җирлекләре. Шулай biz инде чагыштырмыйча гына кайсы җирлектә күпме сөт сатылганын күрсәтеп бирәбез. Монда безнең иң күбе 1049 центнер Сәфәр җирлегендә, аннан кола токталачак Кәскәй, Суксу, Шалманара, Аккүз җирлекләрендә бара. Иң аз инде безнең Тәләкәй, Ойман, Әлем, Актаныш, Куча җирлекләре булып тора. Сентябрь аенда сөт сатуга бәяләргә килгәндә безнең район буенча уртача 19 сум 24 тиенне тәшкил итә. Байсар җирлегендә безнең 21 сум 33 тиеннән түләнгән булып тора. 21 сумнан Шуракай һәм Кәскәйдән 20, инде калганнарда безнең 19 сумнан югары булганнарны шулай күрәсез. Кеше зонада 19 сум булганнарны күрәсез һәм 18 һәм инде 18 сум 75 тиенгә кадәр инде 4 җирлек безнең. Минем монда әйтеп китәсем килә, хәзер инде сөтнең куе вакыты, куярган вакыты. Шуңа күрә 18 сум инде мин аны ничә ай әйтеп киләм. Бу инде бик түбән бәя дип әйтер идем бүгенге көндә. Инде 20 сумда ким түләргә тиеш түгел дигән фикердә торам инде. Ул башкалары шуңа күрә моны карап бетерсәгез иде. Әлемдә безнең кем җыясы? Әлемдә кем җыя? Анда Ислам Хуҗа. Sen kuzum diyelim. Әйе. Бәрәүгенә? Әйе. Вакыт тәнҗия торгандырмы? Бу шулай дип исәпләгән. Ислам Хуҗа да җыенда. Хуҗакәдә кем булды? А? Onlar öyle falan inmiş şurada. Ya? Neyse, Allah'tan. Ha? Октябрьныкын дуру. Kopmadan? Onda егін 60 қалытны жиып та қарадылар инде. Менә шул берничә кеше бүтән кешене басып вакытында түләп битте. Чыкты да башкалар әле куркып калды. Шулай итеп калдыдан да. Yok, һәрбер кеше. Моны хуҗа бит инде үзе. Пожалуйста. Сәләмә якынга әйтәсендә керәбез дигәннәр. Bir хуҗалыкка туры килгән сөт центнерларда безнең 28 Ulan Ruslan. Тәгәйе дәвам ит. Безнең аешта иң күбе туры килә бер хуҗалыкка 28,26 центнер, Кәскәйдә 28, Яхшыда, Чалманарда. Ел башыннан, әйме? Әйе. Тәгәйе. Һәм иң аз инде безнең Пуча, Әлем, Тәләкәй, Скакурмаш, Шуракай, Суксу, Уразай җирлекләрендә туры килә Күҗәкәдә, Актанышбашта туры килә. Уртача инде 10,39 центнер туры килә. Монда инде безнең икенче графада район күрсәткеченнән түбәннәр бирелде. Сентябрь аенда бер хуҗалыкка сөт сатудан акча кереме, шулай безнең Кәскәйдә 7,62, Аешта 6,838, Югары Яхшы, Чалманара, Сәфәр җирлекләрендә, Түкедә, Токталышка безнең 4,600-тан югарырак
Şolay 3000'den yukarı olanlarına boysar, usu, etes, çeliklerin kuresiz. Hem indi iması, Altanış, Puşu, Erim. Bizden siyarasıran hocalıklarla mı ilgili bütün hocalıklar mı? Hocalıkta. Bütün hocalıklar da mı? Evet ya. Mini firmalarga kelgende bizning bütünüsü indi kelişu boyunca 58 mini firma olingan edi. 41 mini firmaga bizning dokument işlendi hem koydu. Bu indi plandan 17%ga şirketga ketib bo'lib turib, hem 75% teskari dinamika berib turadi. Endi 7% bo'ldi endi. 71%. 17'ye kelmagan. 17'ga kim bo'lib turadi? 58'den 41'ine bulaydı. Yani biz bu programı işleyimiz abi. Akşası bitti. Bitti. Yok, kurumdan ev. 2 kişi akşa koyda, 3 kişi, 3 kez 2 kişi sağlamı. Kalktır gaybi. Bugünkü günde 36'sını koydu. Noyabrda çıkmıştı, sonunda 10 milyar tapşırarlar. Anda bizden bile geçecek oy işçilerinden şahit mutfak koydacak. Bir keski ondan sonra tapşırgan ama öyle görmek oldu. İşabetin Rabbim tapşırgan yapmayın. Bir şey yok. İşab. Hatta sepet para mı yalnız? Yeter var abi. Öyle bir şey var. Milyon bir detay. Mümkün bu seferdeyim. Eteste, Tükkü'de, Baysar'da, Kocaeli'de. Kurdik'e, Usuyik'e, Kamkir'e. Dalşı. Burada. Nasıl dersen? Nasıl bizim sentyabr ayının boyunca neticeler? Evet. Bizning birinchi o'rinda Ko'jakka, ikkinchi o'rinda Oqtanish, keskichilikları, so'nggi pozitsiyada bizning Koyun Kocaeli'de bilen Oqtanish çıkasın. Sıyır orta bizning Oqtanishdan yo'nalg'ish. Ondan so'ng Ko'jakkaning mini firmalari o'tolmay keldi. Hamma so'nggi 2 oyda 3 mini firmasida ham tuzilib turibdi mini firmalari. Başlarından işe Karayes baştan. Sıyırlarda ortadan yo'nalg'ish. Karayes'in de aktayım. Karayes Uzan aparatayım. Hem onun intip sütü sotu kilgeniydi. Onun boyunca reviziya yasap çıkandan soň Davletovlar sota başladı. Hem bizning buryalığa koykanlar idi. Ana şular satası 8. Sütü de yapılırsayım. Sütü ortada. Bu sütkö türeveyesinde hakikatırız. Tutaydı. İnsan baydı. Hatta iki bölgede bu bala bir şaşırlardan. Senin ki bak bu baş meydan çok nayetandan baskısı ulaş diyelim. De. Oldu mu? Sentyabr oyuna kıskaça netice yasak ütesikiler finans blogunda barlığı bizden yıl başından 9 ayga 2 milyar 536 milyon 608 min so'm ko'lamida akça kirdi. Bu endi barliq subsidiyalar bilan alganda endi hissa xo'jalikda ol xo'jaligi tovarlar yetishtiruv ham sotudan kirgan akça kirimini ko'z solsak, bu bizning 2 milyar 178 min 935 so'm ko'lamida tashkil bo'ldi. Bu yilga qaraganda 111% ta ko'proq ham 209 milyon 967 min bo'lib turadi. Oy içinde ko'z solsak da o bizning 425 milyonga akçani 425 milyon artıq akça kiritildik. Bu endi былтыргыга qaraganda 125% ta ham 84 milyonga ko'proq. Eng ko'p endi unda ikmak sotuvda ko'plab sotuv ko'rinish chog'ida slaydda xo'jaliklar o'zini kim ko'p ishlagan edi, ko'p akça kirgan ko'rasiz. Ama endi bizning şartına akçani olib bitirolmadi bizning enak xo'jaligi. Oktabrda u tutdi. Rapid sotuv bilan ham endi space'ga olib keldi bizning outsider grupda bora. Mana shunday slaydlarda 1 milyon akçasi azroq ko'rinib turadi. Qoldarisi. Birinchi oktyabrga xo'jaliklar bo'yicha tirikchilik produksiyasidan sotuvdan kirgan akçaga qarasak, u bizning 1 milyar 398 milyon 735 min 96 milyonga ko'proq, %7% tashkil etadi. Endi liderlar bizning negiz Başak, agrofirma Şişma xo'jaliklari, Nur xo'jaligi, agrofirma Oqtanish, Nurbayan, Olg'a ekonom xo'jaliklari o'rtacha rayon ko'rsatkishidan ko'proq akça kirita oldilar. Shu vaqtda Tamamda bu bizning qizil zonada 92% -9 milyon
artırarak ilk sonunda minus 8 milyon artırarak 86%. Kalanlar üzerinde slaytta göre alınsız. Ucalıklar boyunca bir şartlı tirlikке akşa kirimine güç salsak, Urtaşa rayon boyunca oğlumuzun bir şartlı tirlikке 57.719 son. Turuk ile Urtaşa rayon müsvetkişinden bile slaytta görünen ucalıklar yeşilde. Enek 81 milyon artık, agrafirmi şişme kucalığı 70 milyon artık, şişme kucalığı 67.473 son, Durbayan kucalığı 62.800, Başak kucalığı 62 milyon artık, Nigiz kucalığı 60 milyon artık. Endi Urtaşa rayon müsvetkişine şapkına kalaşıp ile bizim agrafirmi tanış kucalığı 5439, Tan kucalığı 5965. Şunda özünüzden görərsiniz, hamidimində Qızılda bizim Tanrı kucalığı kilip bastığımız 6481 milyon. Şimdi şiyaret, itçilikten araştırılanı. Ana kadar Urtaşa rayon müsvetkişinden güven, üç mertebe desek de dürüst buladır. Allah'ısı süt satudan kirgen akşağa salsak, süt satudan bizim milyar 48 milyon 443 milyon akşa kirterlik. %13% uzmanlığa qaraganda artıqıraq. Былтыр болса енді uzmanlığa 931 milyon kirken bolsa. Endi bunda da özünün aktiv işçənliği bilen yeşil zonuda hocalıklar, agrafirmi şişme hocalığı 143%'a, sütten akşa kurtunu artıralı Nigiz hocalığı 140%, Başak hocalığı %30%, Nur hocalığı 124%, şişme hocalığı 120%, agrafirmi aklanış hocalığı 120%, enek hocalığı %13%. Kalganlar indi Urtada bizim oklar, indi şu vakitte bir dinamikada tutalmaganlar, Tamar ulan tam hocalığı Kızıl zonaga kelip жатtılar. 91 hem 87%. Bundan süt satudan kirgen akşa kirimine qarap keteyik. Avgust bilen sentyabr bilen çağıştırganda agrafirmi şişme hocalığı o özünün pozisiyasını yoğaltmadı, naborot yeşilde, еще plusta etip bitire gerek Başak hocalığı 8582 Ağustos ayı bilen qaraganda da 79'a көрек. Endi Tan hocalığı öz ürününde kaldı desek bayını, Nigiz hocalığı şapkına kimitti, ekonom kimitti, olga kimitti. Hem endi asla Kızıllar, ama içinde bizim kimitmişiler, tableti baş çıkıp Kızıl geldi. Varlığı biz 5 milyon 363 milyon akşanı kökte olmadık hocalık kasılarına. Ağustos bizim %10 milyon olsa indi, sentyabr aşıkta %1 milyon olana kaldı. Allah'ısı. $445.561 sitlerinde süt sattık. Yıl başından şunun indi milyar 48 milyon akşa kirdi degen Urtaşa beylerge qarap bitkende o bizim Urtaşa 23 so'm 50 tiyin bo'lib turadi. Bunda beylerge kelgende de agrafirma enek 24 so'm 20 tiyindan o'rta beyasi chiqadi. Haqtanış agrafirmasi 24 so'm 20 tiyindan chiqadi. Agrafirma şişme 24 so'm 20 tiyindan chiqadi. Şişme hocalığı 23 so'm 70 tiyin 2 yilga topshiradi. Başak hocalığı Urtaşa 23 so'm 50 tiyindan chiqadi. Endi mana aytib bitire gerek bizning Alga hocalığı 22 so'm nagralarga topshiradi. Shu Toshkent, Başak agrafirma haqtanışda shundoq topshiradi endi. Ularning 24 so'm bo'lganda, qolgani 22 so'm. Suat hocalığı Molinbeska topshiradi. Shu Molinbeska topshiradi endi Şişme hocalığı 22 so'm 20 tiyin 23 so'm 70 tiyin. Bunda da uylanadigan o'rinlari bor. Bunda da hocalık tekstlariga endi men mana 2 aygina aytib kelaman. Uylanadigan o'rin bor. Söylashib ara bitirega kerak yerlari bor. Shu vaqtlar ko'rinadi tabiiyda. İşler endi 2 so'mga ushburoq sütni sotasiz. Niye ana shu tugan ili niye bilaga to'g'ri kelmay uylanadigan o'rin bor deb aytasiz. Aldaqsi. Bugünkü eritirlik satudan akşa kirme barlığı bizden 548 milyon 16 milyon buldu. Biz bu tarafa qaraganda 11 milyon 970 milyon akşanı alıp bitiremedik. Prosentga kelgende, ham hocalıklar kelgende bizning yeşil zonalar var. Urtaşa rayon 96'da 7%'da,
100'den artırıqlarını bizimle yeşilge gittik. Bayan Hocalığı 130% kapıgrak sataldı, 9 milyon akşa üsteme biteldi. Başak Hocalığı 5 milyon akşanı kapıgrak biteldi. Saf Hocalığı 2 milyon 200 akşa kapıgrak biteldi. Şişmak Hocalığı 181 min şiyeli, nigiz, alga, tamır hocalıkları bu tırga qarabında hiç satıdan akşanı kapıgrak biteldiler. Şoluk vakitte şuşup etkenlerini bizim aşakta bitirdiler. Slaytta özünü görelesiz. İkanon, Nur, Tam, Maratlı, Riskavidi, Grafirmiş İşme, Tanış, Taşkın, enek hocalıkları bizim bu ko'rsatkichni minus tecrübesi uzatsı. Ay içinde mügüzürlü gitti satıdan kırgan akşa kırgan yapısı alsa bu bizim 46 milyon buldu. Biz indi mine Ağustos bilen sentyabrga orap gitkende ay içinde biz kubrak akşa kırtarliginde şu vakitte soңғы таблица соңғы бағанасында үш жағыларын кім көпме жігерек жүзеген 6 мыңнан артығырақ біздің Баян, Соф 2 мың ярым, Нигіз 1000 ярым, Таныш, Тамыр, Шиелік, Шишме, Иканым, Нұр, Там, бұлар ешілді. Şu уақытта біздің көптен ақшан ашық баралар, қызыл зонада қожалықтар. Шишме агрофирмасы Башақ, Ташқын, Оған, Оратты, Әнек барлығы плюста и топта плюста болсақ та, но наша қожалықтарының минуста болмаса, бұнда көбірек вообще екінші таблица, екінші картина болар. Бұнда да Ульянаға орын бар, ветерек білер. Алматысы. Жетіштіру сентябрь айы ішінде барлығы 4434 сетіне жетіштірді, орташа ауырлық 397 килограмм келді. Башқанына келгенде біздің китте 1041 баш, ақша кірімі 46 мыңнан артық, бәйәге келгенде 103.95 орташа район көрсеткіші. Мұнда да енді бүгін қашырулар, түрлі схемалары бардыр енді ішінде, жіктен әткенде қызылдағылар біздің біземей, алттағылар да бізірмейдері керегінде, оңына агрофирма Шишме қожалығы 129-сынан ит сата, Там қожалығы 122-сынан, Нұрбаян қожалығы 116-сынан, Шишме қожалығы 115-сынан, Şiyel Kıcalı %11'sinden, İkanon Kıcalı %9, Tamır Kıcalı %7, Enek Kıcalı %4, Başak Kıcalı %4'sinden. Şimdi 76'sında, 80'sında, 89'sında satkanlar şimdi bu şimdiki schemaları var eken onlap görünüp durabilir. Ben de işlem bitirmegen bizden aşıktan aşık görünüp durar. Buna da iskertip girden oldağı yıl akırına bu sonların kızıldan çıkıp bitirip Okşat Haklıcalık kaskılarını okşalar çoğulandırıqayı barlık bunda işlem etmeyen jirlerimiz bizim. Ondansı. Bizim indi Ağıl Hocalığı Ministri tarafından paylarga төлеу boyunca otlar rekomendatsiyalar bilgeni bir gittarga 800 сумнан da kiyim tölemeske deyip etilgeni. Biz bilen 1 oktyabrga bu informasyonu jiyip aldık. Barlığı indi briefingda da aytip ketkenim. Barlığı bizden 45.430 hektar halkının jeri bilen faydalanabız. Alarga türlü jilikte türlüçe pay jirleri ayta kişerlikler bildirek keregindi. Kimden durur 2'de 2, kimden durur 5'te 6, 5'te 8 türlü jirde türlü şeri iskertip bitem. Şuna da qaramasdan neçe gerek bizden halkka akışa tülendi, derseletler tülendi. Arpa budayını çok şeyler, çok platayını bizim arpalarla budaylarla verildi. Bizim 4 hektar verdiğe 4 setner üretsak 800 сумнан olsa o 800 сум болар. Kартинада bizden neçe pişirasın. Негіз қожалығы 1 гектарға 747 тиынны арпаласа budaylarla берген. Ол өзінің халыққа тапшырған сөйлешесі итмәген тапшырып өтіріп ішін бітірген. Başak қожалығы 968 сум 1 гектарға шыға. Ол бұны тапшырып өтірген. Нұр қожалығы тапшырып ішін бітірген. Шишме қожалығы Рискавиди, Маратлы, Ташкын, Сап, Алға, Иканым, агрофирма Шишме қожалықтары халық алдындағы борыштарын жауап өтіргенler, келушілеріне өтегенler. Азғағына балашып келе біздің Шиел қожалығы 173 сум гектарға Öldürmem şahane. Agrofirma Tanış, 100 сум bildiğinden rasip tasarlan şu an 225 сум tüleri bitmegen bulup duran. Emek Hocalığı, arpa buday akçalata
түлеген, но әлі төленмеген инде себеплері барды. Анда кайтып китеп жүрүчүлөр, соңарып алушылар, соңундан алушылар да барды. Но мына биздин бүгүнкү 1 октябрга болгон картина ушулай. Кызылда биздин курмаштуулар Шиялык кожалык, агрофирма Октаныш, Энек кожалык, Тамыр Нурбаян. Да, мен аңлаймын, бүгүн биздин 29-30 ай битти. Ноябрга коюп басабыз. 1 ай битти. Жакын информация может биздеги информация калган информация соңарыраак келет. Но дагы мына да өзүбүздө бир күздүктөн карап, анализ жасап, түлейсиге түзөп бирөөлөрүнө карап берсеңиз. Бул жакшы. Хизмет хакы. Барлыгы уртача биздин 1908 киши хизмет коюп эсептенет. Шуларга 466 миллион 379 миң көлөмүндө акча эсепленди. Уртача хизмет хакына келгенде район боюнча биздин 25.480 сом ташкил этет. Былтырга караганда 8%. Айтып кетем яшиллерни, эң көп хизмет хакы төлөөчүлөрүн агрофирма Шишма кожалыгы 33 миңден артык, Энек кожалыгы 32 миңден артык, Наратлы кожалыгы 30 миңден артык, агрофирма Шишма кожалыгы 29.500ден артык, Негиз кожалыгы 28.700ден артык, агрофирма Октаныш 27.564, Там кожалыгы 27 миңден артык, Нурбаян кожалыгы 26.602, Башак кожалыгы 25.541. Процентта 19 жылга процентка карата эң көбү биздин Шишма кожалыгы 120% арттырылган, Негиз кожалыгы 120%, Нурбаян кожалыгы 109%, Башак кожалыгы 108%, Наратлы кожалыгы 107%, агрофирма Шишма кожалыгы 105%, агрофирма Октаныш 111%. Ну, процентларга келгенде үсүш бар, ар бирисинде үсүш бар сынагы. Но мына хизмет хакына, уртача хизмет хакы менен чагыштырганда Шиялыктын 2% 16 миң менен Шишма кожалыгы 33 миң чагыштырып булмайт. Бир айырма көрүнүп турат. 16 миң 33 миң. Мында средний республиканскийдан да көбөмөт хизмет хакы. Кума биздин республиканский бара средний 27. Соглашениялар ел башында bilen соглашениялар ар бир кожалык түзүлдү. Bizde barımızda şunda var. Соглашенияларда ар бирибиздин кулларын койдук. Соглашение карата нече керек барасын 9 ай нәтижелери боюнча Шишма кожалыгы соглашение боюнча арттыруураак төлөп барат. Энек кожалыгы алдараак арттырып барат. Наратлы агрофирма Шишма, Негиз, Октаныш, Там, Нурбаян, Башак кожалыктары биздин арттырып баралар. Ушул убакытта Агыйдел кожалыгы өзүнүн жүктөмөлөрүн арттырып барат. Киши саны менен энди мындагы 32 киши 26га калган Алга кожалыгы һәм Сак кожалыгы. Ошондо биздин минус бар. Нур кожалыгы 254 сом. Муну ел акырына кулуп турарга керек. Ташкын кожалыгы 33 жетмей кулуп турарга керек. Тамыр кожалыгы 1540 сом. Мында оорлашат. Чыга алмайшат бу. Иканын кожалыгы 1129 сом. Мында да оорлашат. Мында карап өтөрөсү соглашенияларын ретинде биз Как-то да ойланарга орун бар, мына таблица карасаңыз. Хизмет хакы өлүшү уртача акча кырымына караганда уртача биздин 24.5%. Мына энди мында Шишма кожалыгы 26.7% анын хизмет хакы өлүшүндө турат. 26.3 Наратлы кожалыгында бар, 29.2 Баян кожалыгында, 22.2 Алга. Өзүңүздүн таблицада көрө аласыз. Bizni okutkanda birileri hizmet hakkının oluşumunca. Ruhsat kılsa bir iki informasyon jitkirip gitesi bilgeni oğullaşıklarına. İyul ayında biz halkka, sıyırga ham pecererge akçalar kaytardık. Bu akçalar ulemli. Bir köpkene akça işlendi. No, bugünkü günde bizim işlenip bitmegen iş var. O iş yıllıkka ağlak. Soğuk hocalarda 2 kişiye акча мüşirgeç geri qaytdı. Bularning pasportlarini, счёттарын qarab geriden bizga түшүп, anlaşıp bitirerek kiregi. Boğalı yerliginde bir kişiye 1 ming akçаны alınmadı. Haman bu bizga uğrap qaytdı. Bunu işlep bitiresi var. Hem etez yerliginin bir kişiye 1 ming ko'lamida akçаны kejege indi bu. Akça alınmadı, geri qaytdı.
Bu 4-5 kişinin para işin bitirip koyası var. Şimdi bir yıldan sonra çok muvaffak tuttu bizim. Hemen dedi akşalar balıkka kayıtkan yok. Şunu bir bulmayın. Bizim müracaat eden oğul başlıklarına su boğadı etes para bitirip direkçilerini aşıkla bitirip niye alarım akşalar geri kayda bizim hata. Qaysi pozitsiya bo'yicha o'g'il xo'jalik kechiraman? Qaysi pozitsiya bo'yicha? Ne işi? Bugünde eritir baş sonu, daha siz 4. pozisiyada %6% bilen, birinci orunda başak hocalıqanın %10% bilen. Bugünde eritir baş sonunda bizim agrofirma şişme hocalığı %8% bilen, onun 2 bal. Hem enek hocalığı 5 bal bilen, sizin 4. orunda kaldınız. Süt yetiştirirler siz bir sıyırga bilgende başaklık bile %63%, sizinki %28%, 3. pozisyada, agrofirma şişme ornaştı %47% bilen 2. pozisyada. Hem yetiştirirler sizin былтырғы шушышыр bilen bu yıl şuşışırını qaraganda %13% üsüşümüz var. No, sizden eyvetlek, yaxşırak işler kildi, işlerdi bunda. Naratlık hocalığı 1. orunda, başak 2. orunda, 3. orunda enek hocalığı, negiz hocalığı 5. orunda, 5. pozisyada. Şu ballarını kuşkandan sonra 2. orunda aşağı 13 bal bilen negiz hocalığı. 6 bal bilen başak hocalığı 1. orunda aşağı. Akşam kerimlere var, aylık isep kalın, Akşam kerimi bilen, bir şartlı tebrikle akşam kerimi bilen negiz hocalığı lider 175%. Былтырғы bilen bu yılga qaraganda negizge yakın artta kalışa başak kanın %68%. Ben de biznes bilen şöyleyim, zaten organizatörler rezultat akşam edeyim. Onlar какой-то иксер, uzanaydan kimerek olan dersenler de varıplara gerek koyuyorlar. O biz bana yıl başında kabul ederiz, yıl sonunda özüne demeyiz. Yangi yılga çıkkanda takdimler bilen tamir kavat hesap kalırlar. Ama biz bana yine şeyine kilitli olmasın deyiz. Bir güzel şeylerden. Şuna göre yıldan şuşanın bilen bitiririz, yıl bitkiş takdimler tamir kavat vararız. Отчет негізінде район бойынша барысы 35.519 баш маңызды ірітерлік, %3% болып тұра, 8.94 башқа артты, сиыр саны өзгеріссіз 10.258 баш болып тұра, ot баш саны 908 баш, 99%, 9 башқа тиім, сарық баш саны 2575 баш, 125%, 508 башқа артты. Yıl başından alınған бұзау 10.293 baş, 98%, ay içinde 999 baş, 87%, yıl başından alınған қылым %43 baş, 49 başqa артып, yıl başından süt жетіштіру 52.191 tonna, %8% болып тұра, ay içinde 5.565 tonna, %7%, орташа бір сиырға yıl başından 5.087 kilogram тұрды. Ay içinde 542 kilogram. İç yetiştiriu barısı 24.147 tonna, %4%. Sentyabr ayında 5.012 tonna, %5%. Şunun içinden mügizli eritirli iti 4.219 tonna, %1%. Ay içinde 474 tonna, %3%. Koş iti 19.889 tonna, %5%. Sentyabr ayında 2537 tonna, %6%. Барлық сатылған сүт 47.525 tonna, %7%. İt 24.419 tonna, 97% teşkil eder. Alдағы табысы Нашар yolumuzdan 87% buzağı başkaları kırıştı sentyabr ayında. Buzağımızda hemen aksatı. Görüşün. Қожалықлар бойынша қарасақ, 2019 жылдың сентябр айы bilan шағыштырып, маңызды ірітірлік еті 500 баш саны 535 башқа артты, һәм ол %2% болып тұра. Біздің таблицада көрінгенше көпке етерлік баш санын арттырушылар әнәк, башақ, там, агрофирма таныш, негіз агрофирма шешма, оғы шешма наратылы ташқын құжатлары болып тұра. Әйінде кеметушілер
tamir, çiğerlik, saf kucakları. Aldığı tablisi yıl başına karata tırlık başlarına 363 başka artık bizde 1% olup rayın boyunca. Şoyak tablisi de görünüp artırışçılar hem kimi düşüler. Ertegisi sentyabr ayı işte. Sentyabr ayı bilen çalıştırıp, aldığı ayı bilen çalıştırıp vaktimiz. Yok, kısa bile alsın. Kaçsın diye ben çalıştırdım. 363 kapımız. Yıl başında Özgane bilen çalıştırıp değil mi? Tegisi aldağısı uzgan yıl bilen, mesela yıl başındağı mal başlarına. Her şey, yıl başı. Şu deri. O işinde mügüzde ertirlik %13 başka kim, 99'da 7% bulup dura. Sentyabr ayı koyalıydı. Sentyabr ayı, karşı tanesi. O işinden tırlık başlarını satmamışlar. Bizden saklavuşular agrafirma şişmeye enek taşkın. Seferden mi bizden yıl başından da minus. İşte sentyabrda da minus getirip geliyor. İskalımız sefer kocaman minus'un yıl başından da yağ işine de minus biraz. Uzmanlığa oranında da minus. Ona para tutuyoruz. Değerli, lakşı. Aldığı tabisi bizden zadanya aparata başlanlarının öterişi. Bizden orayın boyunca 319 başka kim olup turadi, 99'da 1%. Bizden indi ol başlanlar Oya koçalarsan. arttırıp ötövüşüler. Nigiz Aktanış, Tom, agrafirma şişme başka kucakları 100% kamandan da yukarı prensle eriştiler. Bizden indi uzaktan Şiyelik, Sof, Nurbayan, Olga, Ekonom, Tamir, Nur, Toşkun, Naratlı kucakları hali zadanyaga tuğu bitmedi başsanları. Көптәр түгел. Безнең быел задание әлләни эриткәләнгән килеп чыга. Җавап Ha? Aldığı tablisi bizden yıl başından kucaklar boyunca süt yetiştiriyor barlığı 48.754 tonna, %6% bulup dura. Bu oyunda uzganlığa karata bizden tablisi de arttırışçılar, hem de kimi düşüler. Sefer, tamam, dəlşu. Kilişoya karata aldığı tablisi, kilişoya karata süt yetiştiriyor öterişi bizden. Bizden kilişo 620'da 88 tonnaydı. Bizden 1 oktyabrda 400'da 87'de 500'da 40 79% bulup dura. Hamda endi kilişoga yakın kilişo kucaklar var. Tablisi de ham olganlar endi. Şu jıllıktır öyle. Yıllık kilişo yıllık. Yıllık bir koyun. Yıllık. Yana. Aldığı tablisi sentyabr ayında kucaklar boyunca süt yetiştiriyor. 52.177 sitner, %6%, bir sıyırga 533 kilogram turu kilo. Bizden endi şolay liderlardan Nigiz agrafirma şişme ene başa o şişme kucakları bir sıyırga bilen aranjirab etkende bizden 700'den 662'ye katlı. Endi şol rattan bizden kim tugan показательli kucaklar Olga, Sof, Ekonom kucakları bulup dura. Aldığı tablisi bizden sütçülük firma müdürlerinin iş ko'rsatishi sentyabr ayında. Bizden endi şolay bir sıyırga günlük soğum 17'da 8 litr turgili. Hamda oy boyuna, oy içinde qarasak 533 kilogram. Şolay kucaklar firmalar boyunca qarab ketsek, Nigiz 26 litr turgili, Enek 23 litr, agrafirma şişme 23. Hamda dalşikte şular bilen bir rattan bizden endi litrga atılmagan kucaklar tavanlı kulda 9'da 3 litr, Naratlı kucağında Şebis firması 11'de 2 litr, agrafirma Aktanış. İşlerini olmaz. Şöyle 11'de ne litresi az bir görüş var. Tak. Aktanima firması 12, Sefer 12, Şurakay 12, Ekonom 13, Tamam. Dəlşu. Şöyle aldığı tablisi bizden yıl başından kucaklar boyunca mügüzde üretirlik ite yetiştiriyor barlığı 39.618 sitner,
болды, 100% болып тұра бұл. Һәм инде таблицаға келгенде біздің арттыру өтеушілер, һәм инде кимет өтеушілер де көрінеді. Шулай алдағы таблицабызның келуші ақпаратта мөгізді ірітірлігі етежіштіру өтеліші район бойынша 74% болып тұра. Әлі біздің 13.660 секнер бақа өтелік мәмлік болып тұра. Ұжалғар үшінде арасында таблицада көрінеді. Шулай ой ішінде 4561 секнер, %7%. Район бойынша 283 секнерға плюс болып тұра. Ұжалғар бойынша таблицада көрінеді. Алдағы таблица. Сентябрь айында құжатлар бойынша мөгізді ірітірліктің тәуірлік үсіші 8,2 грамм. Осыған ел болған 760 грамм. 761 граммға біздің плюс болып тұра. Өгізлерді ол айырып барағанда 8,28 грамм, 68 граммға артық. Әтішілерді 793 грамм, 20 граммға артық даже. Шулай алдағы таблицабызның алынған өсіш бойынша ферма өдірлерінің үштатшы сентябрь айында қарап кетсек, біздің енді алда өзіміз көріп тұрамыз лидерлар әнәк құжалығының фермалары, әтәслүкі күжәка фермалары, Яңалым, Башақ Искәлім, Наратлы, Шишмә Мыңнар, Нұрқоян, Нұрбаян, Таң Пүләкей фермалары болып тұрса, шұлы бұраттан алдағы табысының озағымыздың Таң құжалығының әжент фермасында 485 граммына, Тамыр құжалығының бұғады фермасында 447, Наратлының Гәрей фермасында 384 грамм үсішкіні алдылар. Дальше. Алдағы біздің өлшемалы қоқаты бойынша анализ. Біздің енді ел башынан барлығы 11.113 баш мүгізді әрітірлік қоқатылды. Ұзған ел ақпараты 657 башқа минус болып тұра. Шулай өңінде таблицада көрінген шайында біздің ең зор минусларының Әнәгіра фермасы, Ақтаныш агрофермасы, Таң, Ташқын, Саф, Нұр құжалықтары, Кемірек қоқаттылар. Енді ой ішіне келгенде біздің барысы 1181 баш өңізді әрітірлік қоқатылды, 81 башқа минус. Шулай құжалықтар арасында таблицада көрінеді. Алдағы таблица біздің енді сиыр һәм танаға айырып қарап кеткенде біздің сиыр қоқату ел башынан 7995 баш, 421 башқа минус болып тұра. Шулай өңінде мұнда құжалықтар арасында келгенде тоже Әнәк, Таң, Ақтаныш, Ташқын, Саф құжалықтарында зор минуслар көрініп тұра біздің. Шулай ой ішінде 797 баш болды, 104 башқа минус. Алдағы таблица біздің тана қоқату. Ел башынан 3118 баш қоқатылды тана, 236 башқа минус болып тұра. Әйінде ой ішінде 384, 25 башқа плюс. Алдағы таблица біздің мүмкіндіктер. Шулай біздің сиыр қоқатуының мүмкіндігін қарап кетсек, біздің ел башынан 9639 баш біздің тона һәм сиыр бұзаулаған еді. Бұл енді біздің 2019 жылдың ноябрь айынан һәм 2020 июль айына қатлы аратыны қарап кетеміз бүтінде. Біздің 2020 жылда сиыр қоқату барысы 7995 баш болды. Район бойынша бұл 1644 башқа вообще қоқату кемірек болып тұра. Даже біздің мүмкіндікке қарағанда 83%. Біз енді тапыр айтып кеттік, біздің 15% допустимый біздің сиыр барақақысы. Қалған сиырны біз барысында қоқатуға кіртірге тиішпіз. Таблицада шулай көрінгенше құжалықтар бойынша қарап кетсек, бар енді тұтырып барысында қоқатқан құжалықтар бар. Біздің енді ортада средний показателі құжалықтар бар, киім құжалықтар. Аларына енді
негізде 73%, Алла Қожалан 76, Нұрбаян 76, Баша Қожалан 77, Софта 77, Әнекте 79. Бұл құжатларға барып өздерінде анализ жасап, біз олған әрбір сиыр тонаны қорап анализласалар еді. Бұлар барысы да уже 60-90 күн аралығында қотлатуға кіріп бітерге тиішлер еді. Шул біздің алдағы табысы ой ішінде анализлап кетсек біздің шулай бұзаулаған сиырларның неше процент біз қотлатабыз. Біздің енді мүмкіндік 1030 баш еді, 797 баш сиыр қотлатылды. 233 башқа минус 77% болып тұрады. Шулай құжатларға ой ішінде қорап кетсек, Соф, агрофирма Шишма, Тамыр, Маратлы, агрофирма Ақтаныш, Алға баша құжатлары бұл біздің сиырны қоплатып бітіре алмадылар. Дальше біздің тона қоплату мүмкіндігі алдағы таблица. Біз енді тона қоплату мүмкіндігін бірінші біздің ой ішінде 2019 май айында туған тіші бұзылар тұру келі. Біз енді 16-17 ойы туған тішілер бойынша анализ жасаймыз. Шундан шығып біздің тона қоплату мүмкіндігі ой ішінде 433 баш еді, тона қоплату 389 баш болды. 49 башқа минус құжатлар ішінде бұл таблицада көріне. Шулай алдағы таблицы біздің ел башынан нешек болып тұрасын бұсандар. Біздің барысы қоплатуға яшы тұлған тоналар 4323 баш еді. Шулардан енді қоплату мүмкіндігі біздің 3804 баш еді. Ләкин біз район бойынша 3118 баштығына қоплатуға кірті алдық тоналарына. Шулай біздің район бойынша 686 баш пока біздің қоплатуға кірмеген. Бұл енді біз отчетларында қорадық. Бір енді ұлқатлы өлім, сату расходларда көрінмей, но құжатлар бойынша шондай показатель болмысы күнді. Niye? Sebep olacak. Мұнда тоже директор бар қоплатуына. Hem de bizden aldığı açıklarda bizden rasatlar neler dürüstüyüp görünüp etmegen. Şunun için bizden öyle rasatlar edip çıkarayım. Evet. Bizi vakitine kapatıp ben çıkamayız. Bize buradan çıkabilir misin? Biz o bizden çıkarga değiş, yakın aşağı değiş. Evet. Yaxşı. Bizden aldığısı üsüşler, bizden 0,2 aylık kişilerini qarab ketsek, bizden rayon boyunca 1296 baş isepte şutlana. Üsüşler günlük üsüş 782 gram. Şöyle tablitsada ko'ringan şeklinde bizden yaşıl zona ham sarı zonalar var. Var tekinde bizden pamuk xo'jalig'ina 700 dan kengroq üsüş oldi. 2-6 aylık kişiler bizden 2043 baş edi, 810 gram. Endi bu bizden samay zo'r period bizden de 800-900 ming gram üsüş alatan period bitdi bizden samay развитие vaqti deb aytamiz. Shulardan chiqib endi analiz qilsak bizden endi 750 bizden eng azi deb olsak, andan da keyin hujjatlar bizden negiz ekonom toshqin tomir hujjatlari bo'lib turadi. Aldığı tablisi bizden 6-12 aylık kişiler 2659 baş rayon boyunca 785 gram üsüş alındı ortaşa. Şolay tamir taşın hujjatlarında 700 gramdan da kemroq bizden. 12-18 aylıklar 3170 baş 795 gram. Daşı bizden endi aldığı tablisi bizden umumiy tablisi. Bizden varlığı yöneliş terbiyesinde 9168 baş tişir mal hesaplanadi. Günlük üsüş bizden 793 gram kelib chiqdi. Endi qoplatu oyuna shu so'nggi oy natijalari bilan agarda endi biz chiqarsak 16 oy bu endi rayon bo'yicha yaxshi. No endi bizden var 17 oylar, var 20 oy. 20 oyda agarda shunday üsüşler bo'lsa, tomir ham toshqin hujjatlari, bu hujjatlarda üsüşlerden var. Barab analizlab ketseniz edi. Aldığı tablisi endi bizden zo'lu. Biz yıl başından rayon boyunca 10.293 baş buzoq alındı. Buzoq bilan çalıştırganda o 224 başqa minus bo'lib turadi. Şolay hujjatlar boyunca qaraganda bizden endi orttirib o'tuvchilar boshroq negiz agrofirma Olga Shishma hujjatlari. Endi bizning kim
Zona kimetip alışılar Taşkın, Saf, Nur, Tam, Tamır, agrofirmastaniş bolup tura. Şulay oy içinde biz 999 baş buzlandı. Biz boş miska ödeline kırpmayız değil mi? Bizden havalara kırışır mısın? Kıfıga Kız aylarına biz olsan ortaya gerek ama henek bizim üst başına bayan şişme, alga, şoları binde alanlardan negizde kim bizimde. Hayrat aşağı işleysin, olay olsa 999 Нам средний мамки из мамши баратиш. Лайк, сепарат пиш. Тагай. Alda taksımızın zona seyirhan tanağa ayırıp bitti. Seyirlerden para bitsigənlərimizin yıl başının 6967 baş, 358 başqa minus ultra uzun yıl bilen çalıştırganda Xujalıklar arasında qarab ketsə agrofirma tanış minus 160, Nur Xujalığında %2, Tam Xujalığında 72, Tamır 65, Saf 45, agrofirma Şişme minus 20, Naratlı minus 15. Şulay ay içinde 762 baş seyirden buzoğlu'nda 25 başka rayın boyunca plus ultra, noyunda ayrı Xujalıklar arasında qaraganda bizim minuslar, pluslar ko'rina ekranlarda. Sentябрь ayında 999 baş ölçüm alınğaydı. Şunun 62 başı ölümge gitti. 6'da 2% olan rayon boyunca. Ne tablicada görüne, kimler evet işlegen, kimler kızılgını arayan. Bizden negizinin 5 baş ölüm alınan o safnıkı, 4 baş o agrofirmak tanışnıkı, 15 baş ölüm olan o kanunun 3 baş olan procentlara kelgende endi negizinin 14'te 7%, o safnıkı 14'te 3%, agrofirmak tanışnıkı 11'de 2%. Средний районныйдан баланатlı цифралар. İkinci таблицада bizden көріне енді жыл башынан hükümet көмек болған барлығы 10.293 baş ölçüm алынған. Şunun 552 başı ölümге кеткен 5'te 4% bolan. Bizden kızıl zonada o negіз 9'da 5%'ga arttırılan ölümne. O saf 9%'da. Yapıyor da iberler. O başakta. Ama haklısın, koyalım. Anlamadım. Tagay. Tabii ikilini de kartinada doldururuz. Şosunda. Sayın mı? Da, buna şunda. Bundayım. İkincisi babayıkız. Evet, işlegenler o cisme. Paragrafik melek, Nur Bayan'dan mı? Şkarbarasıyla işlerimi Paragraflarıyla. Так, следующая таблица. Mesela yıl başında ötken yıl böyle çalıştırganda, ötken yıl rayon boyunca olan 6'da 9, bu 5'te 4% ölüm. Ele tablицаны. Следующий. Следующая таблица. Да, в браковку китали. А yok bu. Üçüncü tablица var здесь. Там третья таблица. Осы dördüncü, üçüncü koyalım. Nerede? İşte dört. К приплоду, олтату возлагану знание, бірде беш. Bitirmişke. Одному ценный динамика. Айнак пирамида, динамика, башак пира. Şamsıttin, pişirip bilmeyisin. Biz o sentyabr ayında alınan 19. yılda 74 baş 74 baş ürün olan bu yıl sentyabr ayında 62 başka kemerek ürün. Fotoğrafı örnek verelim. Kızıl zona belirli alanlarında evet sentyabr ayında. İkinci tablice bizden Badyoş yıl başına alganda 720 Ona bir tanıştı sayın ben şey yapılan sayın Sinan olmuş başvurma var en konvoluşunda. Sentyabr ayında. Anakne 8 başvurulan ne kadar kapılan. Burada 3 başvuruyu kullandı sentyabr ayında. Hatta o zaman Allah kararında kimler olmuş başvuruyor. Zor olur. Tagay. Adazgina problemler var idi. Harvard'da normaliste. Aramızda. Adazgina aktivite elege bağlı mı başında? Dalış kadar böyle уже yürüme bitti. Anakta bizden evet dinamik ana
узган елларның булган 149 башыннан ел 45. 45 кенә. Hemen agrariyat maqtanışda da sık var, 140 balalı, en çok görülüşü agrariyat maqtanış bu, yani kimitken, kimitken. Дальше. Дальше выбраковка. Bizning sentyabr oyida 160 bosh выбраковка ketgan. Şunun kültüverikçilari 29 bosh 7% tashkil eta bosh sonuna qarata Nurbayan 36 bosh 4% tashkil eta bosh sonuna qaratgan Saf 17 bosh jibergan 3% tashkil eta bosh sonuna qarata Agrofirma Tanış 40 bosh выбраковка jibergan 2% bosh sonuna qarata Normativ Google Bu neden основном параллельно сельхоз рексат берmiyor выбраковыйтерге çiftli mallarına tapşırıyorlar. Şu an Normativ besplotnilar, Berdanişim, öğretmenler. aksatılar, paklatlar, tutumlar. Berdanişe de İstanbul'dan No, bulan komitr bulmaya kalmayın. Normativ var. Jetanlar artık olarak değişiyor. Ders. Tamam. Aynen 5-30%. Ama vatana görseydi. Ayağı şurada yarım. Dergayı. Ders. Дальше систематический клик var bizim onda. Sütten alınan analizlerden. Mesela iyul ayında olan rayon boyunca 590 единицы, август ayında olan 950 min единицы, hazırki sentyabrda bizden 799 единицы. Küpler bizden o tamirda milyon 788 Oğunur'da milyon 275 o safta milyon 219 Nurbayan'da milyon 175 bizim Norveç ilde büyük sanalar mı? Rayon boyunca bu büyük bir cifralar. Şu an göre yetekçilerge de, veterinerlerine uğraşçılara da bu meselelerden şükürlenmek gerek, maçlarına kalmak gerek. Hiç gitmezsek biz bu işte alga varalmamız. Yine Başak Kazıyestus'una yana uğraş geldi. Şu maçlar bilen şükürlendi. Nasıl bile rezultat var. Bir şeyde çıkmışız Başak Kazıyestus'unda. Şu an göre işlesen rezultatı var. Дальше дезинфекция боюнча тоже эйткелеп келген кайсы бир хозяйстволор бар бирде өткөн айында мына Кызылордада как раз туша хозяйство кайсында бир мәртебеде туракларда дезинфекция өткөрүлмөгөн. Бир айткан жерде мына бу белекей нелер менен сиптире турган жуп балырлар менен өтүп, аны туракларны жерине жеткизип дезинфекциялар өткөрүп болмок. Шундуктан алай ёмкуны менен ёмкусы менен келип biz 4 tonlu готовый раствор bilen işletmesek, bu bulagına bizden üzerimiz aldı olmalı. Потому что ne kadar birinci tablitsa kirip aytıp karasak, buna kimde bilim var, şulardan ne dezenfeksiya ötkürmeye, gübesin çarına sıra bitin alanda. Yani turu karab aldım. Şuna göre turu gele, şuna göre bizge aldamayacağına bunlar meseleni işletmeye gerek. Bu elden bir köp zatratı duyuyor, no efekt var. Tüm böyle bana kaysı vaktinde yasamlar, vraçlar прививкалар, neden şu ne bulgan şeyler bile de şöyle. Eğer de dezenfeksiya yapsak, hatta ben iskelesindeki bulgan mevcutlarını ol bütün etraflarında dezenfeksiya bulgan mesela. Şundan ben onu sorayım. Anlarsın bizden sentyabr ayında başlandı kezgerişler, konlar aldık, vaksinasiyalar yaşadık. Buna bu таблицалар пока информационные, потому что bütün хозяйстволар sentyabr ayında alып бitirenlerler. Sentyabrda kimler konu alıp topşırdılar. Şu хозяйстволарның показательleri mınamda var. Bu sentyabrda bizden başlanan ayında leykozlu sırlarını leykozludan başka ayrı arayan bulur. Letniy лагерьden qaytkanda birinciden Başak хозяйствосы başlandı. Ve şunda cifralar var. Şurayı direkt Malatya'dan da olmayı bizim kanlar. Bunda çıtırlı показателden boyunca, ifa boyunca, hematoloji boyunca. Şu an önemli tablica.
kimden indi показатели барын қарап керек болады. Мен сыңған енді таблицалар біздің бар ауылдар бойынша. Ауыл жергіліктерінде сентябрьде тоже башлаған едік. Қазір октябрьде біз аны бітіріп келеміз. Где-то 90% малларын тексердік. 90-95%-ларға жетіп барайында. И мына октябрь айында біз аны до конца бітіргеннен соң конкретно анализларына енді жасаймыз. Әлі мысыр предварительный данныйлар сентябрьдікі. Все, шуның біле біттім. Evet, Yeliz, pожалуйста. Так, вторая информация var elimde. Bizim октябрь ayında Respublika'da Esra rayonunda птичий грипп balık kaçırdı. Mine ağul sayıda başlıklarına aytası kireydiğinde minlerin kazlarının tavuklarını hatalardan çıkarmasıydı. Потому что район boyunca yürüyoruz. Ağullarda все-таки урамlarda kazlar neler görüyorlar. Потому что тағамдар случае республикаға бит керек мәселе. Бүгін ертең республикадан ұшақ тартқаннан кейін шундай просьба белән что малларны ихатасындагы аттарга урамга чыгармаска, күлләргә чыгармаска, шуларны допускай итмәскә. Андан соң там информация африканская чума деген свиней деген нәрсә бар. Бүгенгә дә безнең Россия буенча 25 төбәктә чир барлыкка килде. 214 хозяйствода африканский чума уже бар. Шуннан 140 домашний думузларда табылды, 74-те кабан думузларында табылды урмандыкында. Сыңгысы кичәге сene килде информация, Самарада Северный Ключ деген хозяйствода тоже африканский чума тапканнар. Бу комплекс, думузлар комплексы. Шуңа görə bu вакытында карарга керек. Әгәр дә кая булса да күренсә, үлгән кушлармы, үлгән кабаннармы, обязательно просьба безгә ветеринарный службага әйтергә. Biz аларны алып китеп, ветеринарный таләпләре буенча урнаштырабыз да, анализлар алып, лабораториягә җибәрәбез. Да инде вакытша керемәкәттә мөгезе узган музакаларда кимик университет астыктагы австралия баш мөгезе только узган белән чагыштырганда күп итештереп, яр шартларына туры китереп, урыннар бирергә, муниципаль район башлык фондының акчалар бирергә. Беренче урын башак хуҗалыгына бирергә, муниципаль район башлык фондының 30 мең күләмендә премия белән бүләкләргә. İkinci ürünün yüz kucalığına municipal rayon başlığı fonundan 25 bin kulağımında premi bilen bloklarga. İkinci ürünün agrofirmi Şişma kucalığına verilgen municipal rayon başlığı fonundan 20 bin kulağımında premi bilen bloklarga. İstem deyip var indalar. Topşana da verem. Ayağının düşüne hatırımızdan ortlarımız Allah verse. Bu kadar indi bütün iştirlikçilikte kızlar cılıklar eyvaklap kışkıratsiyon bilen analizler gidesi degemin ettim. Davay bas analizleri boyunca mı yapalım yazılar, narasyonlarını balanslağı nişip firmalar boyunca naşırlı olgan minani bir slujba. Hazırlarınızda yakın laboratoriya bilen işleyi, tağız ilimde rasyonlar değil, şu boyunca yakın programı bilen işleyi. Allah'ını da hazırlarız minna. Kışkıratsiyonga eyvatta rahatlanıp koşup eyvat itip süt alatırgan vaqt endi bu mümkün. Şuna göre davay eteyim. Kışdan motor kildi, kile hazırgasa şulay gana kışka kirip gitse vapşı bizning problem olgan tiyişti, süt düşersin düştü. Havuzga, userga tiyiş. Yılını bitirge 2 ay vaqt qala bizning. Şuna göre kilişularını qarağız. Ona göre motorunu aytib yılını tıgalarga bizning bilan hazırlanib. Tirlikçilik bizning tip tarmoq bor bu mümkün. Rahmat, iktibar için giderge olma.